Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa bahlana wa balighna Ramadana wa sa'dana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa balighna Ramadana wa sabana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa balighna Ramadana wa sabana wa balighna Ramadana. Allahumma sholli. Kalau dulu kita mengawas itu kalian santai-santai kalau kita niku kita mengawas niku usum Rajab Jumat wonten malam Jumat niku para malaikat sing enten langit niku sedaya kumpul demo tawaf sa'i wonten Mekah nika. Kenapa? Mboten-mboten kali Allah dipun sanjani. Lah waktu kok padha mara rene kabeh hanya apa? Apa jawabanmu ngomong demo ngoten niku? Apa jawabanmu? Jawaban kula badhe nyuwunaken ngapunten umat jenengan sing purun siang poso setunggal dinten. Namun setunggal niku kok enak niku kira. Mungkin lebih kata malih berarti di pengakuannya lebih promosi. Tapi kalau saya sinten Iku juga nongol anak kucing nambah-nambah kalau tapi lele kasus sing keluar itu sewu dari 300.000. Ayo Pak, kakaknya. Mbak Fis, ini sama lo, ketinggian. Terus apa dulu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.